ili tvornice novca, ali hoće li to biti, to ovisi o radu, trudu i maru ljudi koji tamo žive. Prema tome, ukidat se neće ništa što ljudima znači život. To vrlo jasno ovdje kažem, to moji suradnici nisu niti planirali napraviti. I ako mi dopuštate, potpredsjedniče Sabora, samo još jedno, jer mislim da imam vremena u ove 2 minute, ja vam sugeriram, a vi odlučite sami, u slučaju ovakvih istupa, kao što je bio istup gospodina iz HDSSB-a, pristojni ljudi, Slavonci, bi možda reagirali na jedan način. Da su vremena došla poslije svega, to je to nije ni sudbina. Sjedim u hotelu, ne ostavljam dan samu, ona će ti puno dati, ona će te čuvati. Laži, laži, samo laži, svima oko nas. Laži, laži, puno laži, svima treba samo glas. Laži, laži, puno laži, svima oko nas. Laži, laži, puno laži, svima treba samo glas. Svega ima, bilo je i biti, uvijek neko služi, ima, a koliko ih ima, da im prošle teške zime, opet grane proljeće. Laži, laži, samo laži, svuda oko nas. Laži, laži, puno laži, svima treba samo glas. Laži, laži, puno laži, svuda oko nas. Laži, laži, puno laži, svima treba samo glas. Laži, laži, puno laži, svima oko nas. Laži, laži, puno laži, svima treba samo glas. Laži, laži, puno laži, Smirite se, smirite se.